Hello, Tatang. Sabtanda kayong to kaninanang. Sana na masapol, Glenn. Ha? Apa yung Tatang? Basta din akong sabtan ni airport. Sumangputak tulatan. Ha? Hanggang pangasima, di mo ipagbagay ti inam ti sasangput ko, okay? Anya? Angan, Tatang? Adda ka di yung nagkinaawatan kaninanang? Basta. Mamuam to, anak. O sige, bye. Bye, Tatang. Huh? Apay nga takas dyan ni Tatang. Apay kas dyan tinasaunan. Eric. Aday ta. Inyong pakik amin na nagargaret mo dito'y balay. Eric. Anya pa lang teraramidam. Pumanaw kan, Jane. Tamangan mo malawanan ka. Balang kantis kang asawa. Pagkawanan ako, ma. Nagbabawi akong tinaramit ko. Wan! Napakawan kan. Di kan kaya takabalay. Tamadur manakkan ka. Pagkatam dagita pag. Tapumanaw kan. Ikan! Anya teraramidon yung Tatang. Apay pampapanawin yung mata ni Nanang. Apay, di mo amot kinagbaboy nga aramidan ti inam, Glenn? Di kayo maawatan, Tatang. Talaga analimod ka, Jane. Taulti mo anak mo. Di na mo teraramidan. Nanang, anya nga aramidan yung tibagbaga ni Tatang. Kuha, anak ko. Ibaga mi ti anak ta teraramidan, Jane. Lalakiro ti inam, Glenn. Ultimo kamsat ko, tutupan na. Garangganjang da ito'y babae. Anya? Iso apapanawa kon, tawan sirbi na nga asawa kanina. Imbes asikat agpaya silaw ti pagtangan. Saan? Tasikamot ti mangidata uli ti ribo. Uston! Nagbabawi akong tinaramid ko. Juan, aklunag, nahilaw anak. Suliso ka, ngam nagbabawi akong taychay. Ngam no di nakaya mapakawan. Inak maikan iti may sapay agundaway. Sige, pumanawak. Kamay kuyog ko ti anak ta, iti ipapanaw ko. Saan ang mabalin? Glenn, sumrag ka iti silid mo. Darasem. Ha? Tatang? Panawan na kami dito iti inam. Darasem! Tatang, inakan. Hala, umanaw kan, Jane. Kadyak kayatan ang makita pa iti panagrupurupam. Ni, ada kayo matgayam, Uncle Jiro. Adda ni Tatang mo kanakan. Ada, Uncle. Sumrag kayo, Agyaman na kanakan. Ayop ka, kamsat! Tatang! Ustan! Aglisi ka, Glenn. Tay kak iti pagnakman da ito'y at tao. Manong, Oh, pakawanan na. Isong adda. Mayak agkid daw iti pamakawan. Ngam nabayagan na pinutan mi ti relasyon mi iti asawam. di ko namkit di! Traidor ka, kamsat. Pakawanan na, Manong. Agparinto mga iti sangwanam nga agkid daw iti pamakawan. Oh, Pakawanan na, kuma. Oh, Glenn, anak ko. Glenn. Nanang, mailiwak pa da kayon. Agyaman akta nakisinara ka kanyak. Kunakno kaguran ako. Saan, Nanang? Oh my God, sana dito ti pagsaritaan ta. Mapantay iti may sa restaurant. No kaguranak, maawatan ka anak ko. Di kayo madanagan, Nanang. Di kayo tugurain. Pada kayo latpati, inak. Pinmaysa, amo ka nagbabawian yung ti inaramid yo. Wan, anak ko. Iso na laan ta. Di na kun maawat ti amam. Nga maawatak matkiti. Iso ajak kayat nga ipilit ti bagikan ko na. Agawid tayo kuman iji balay, Nanang. Ajak kayat adagdagan ti pungtot ti amam kanyak, anak ko. Iso asaanan. Kinapuno na, andan plano nga agabroad. Anya? Agsingsingpat kay ti puder ti amam, ha? Madaman ti panangipagnak kadag iti papeles ko. Planok idi ti mangalakan kay ti puder ko. Nga napanunot ko nga uray sa anan. Tapumanawak matlaang. Iso di mo pampanawan ti amam. Uray ta nalaos ti panangipatagnakan ka.
agsingsingpat ka anak ko. Para kan katiya adayok. Ipatpatag ka unay. Kat pakawanan nak no nakarami dagiti sana may parbang. Tawak lang agbidot anak ko. Kapalatingit mo ti sitwasyon tayo. Nabayag nga awan iti pudir tayo ni tatang. Tatasimang putay. Na kayo mati pumanaw. Masapo lamang gadaktap no makatulong hak para itinapintas ang masakbayam. Glenn, ada kadwa kasi mangpet. Ni antim nga Ella. Ha? Honey, isuti kakaisuna nga anak ko, ni Glenn. Nagwapo tayo anak mo, honey. Karup-rupam. Kasta ka di, ha? Glenn, mangisaga na kay ti merienda, anak. Come on, honey. Sumurag tayo ni ti Silid. Umay kan. Okay, honey. Anya ka din dito mapaspasamak iti pamilya mi. Apay akastoy mo tenti aramidon ti amak. Tatang, apay nga aramidan niyo ti kastoy. Naramid tupay dya inam. Di maaramid kumat. Ngem nagbabawyanan ni nanang digiti nagbasulan na. Urnusan tayo kuman ti pamilya tayo, tatang. Liniputan nak ti inam. Iso alipate mon day jaya tao. Ni Ella itan ti inam. Diyak kayo ti aramidan niyo, tatang. Awan karbengam amang tubngar iti kayat ko nga aramidan, Glenn. Laglagi pa. Anak ka laeng. Mawatam. Sa pahag ti maturog. Ta eksaminton bigat. Ang magbuyak pa'y man iti ladawan iti cellphone ko. Tapangalak iti turog ko. Nagmayat na buy-buyahin dag iti ladawan mi iti asang pamilya. At dapay idi day di lolo kan lola ditoy. Nakaragragsak kami idi. Nakalalailo da na ng kantatang iti day to'y ladawan da. Agin inarakop da. Kaslapay kit di makikiki ni nanang dito eh. Gapo iti panangarakop ni tatang. Ay, Diyos ko. Sapay ko ma, tamaurnos tumot lang ti pamilyami. Ada ka din ni Glenn? Jero, sumrak ka. Apag isong awan ni manong mo. Ha? Ni Glenn? Ada, ngam nakaturog mat iti silad na. Anyat ibagam kanyak. Ibagam laang, di ka agbamain. Ha? Ni? Awan. Di ka anak ak tigagarak. Agan! Langag ko ti boses mo. Isori mo harak. Makapasulon. Ni? Apay akas jay day jay a babae, Glenn. Diyak man na mo, uncle. Ay, adda ka di bagayo? Umay ka. Ikan ka iti allowance mo. Ay, ala, saanin, uncle? Pinawitan nak ni nanang iti kwartak. Basta awatan da ito, ikaanakan. Naimbagla pag nayon mo iti allowance mo. Kwartam man, Eri. Pangaramata may ti kwarta. Basta, adagatangag. Awan kwartak. Di awagam di asawa may jabron. Apay adi nakapawpawitan na ya. Diyak pagan ano nga awagan day jay balang kantis. Ay na, agpraktikal kan. Awaga mon, tapno pawitan na ka iti kwarta. Diyak kayat. Diyak pagan ano kunakmet. Kat, kasano nga rod? Awan may tid mo a kwarta kanya? Gipitak ita, iso apasinsyakan. Anya? Pati pa'y tayo kunak apag puunak iti negosyo. Nagastos kon. Dawat kan tumot ngamin adawat iti kwarta. Hoy! Di nakpabasulan. Sinalbag ka. Nagkari ka mat nga itad mo amin nakasapulak. Sa ita, iboy-boy mo nagitin intad mo kanya? Kwa, saan nakasat kayat ko asawen? Naglawag nga iboy-boy-boy mo nagiti intad mo a kwarta kanya. Ay na, Rabin, awampay ni Ella. Anyat imbaga na kan ka, Glenn.
Agawid mo no saan? Awan mo timbaga na, tatang. Basta na ko na dumaray iti kasar. Diyak pa'y makontak ti cellphone na napanan nga tanday dya babae. Masurunak manen. Urayan tayo latan tatang. Patsi ka sumangput mo taday jay. Una saan? Amang ano inton bigat. Papanan nyo, tatang? Naksapulan ni Ella. Mapanag iti balay iti ikit na anag na edan mi iti. Ha? Amang ano iti nakiturugan na Nungay awan ijay, tatang. makamuditan. Basta sa pulog ni Ella. Akin kotse nga tayo tinakaparada dito isang ti balay ti ikit ni Ella. Napintas ako kotse dahi ta. Agtuktukak man langan. Tarasam, sweetheart. Wala daw tali ti papananda. Wan, sweetheart. Ni Ella. Umayan. Anya ti kayat asawan dahi to eh. Ella! Eric, apay nga da ka dito eh. Anya ti kayat asawan dahi to eh. Asino dya inawagam iti sweetheart. Asawa ko. Anya? Sorry, di kan kayat. Saan mo amay paay, tika sa pulak? No di na kan kayat. Malubusa mong. Tasyak itan ti kayat na. Anya? Come on, sweetheart. Intaglugan na ni ti kotse. Okay, sweetheart. I love you, Dagiti awanan bain. Congratulations, anak ko. Nakagraduar ka ni kolehiyo. Agyaman tatang. Kablaawan ka itinarag sa kapanagturpos mo, anak ko. Nanang, sinurpresa na kami Simangput kayo gayaman. Agyaman nanang. Para kada kayo dito abaligi ko ni tatang. Wen, anak ko. Idi pa'y lakal man asimang putak. Diyak lang magbagatap no masorpresa ka. Ay na, nakaragrag sakak para kan ka, anak ko. Nanang, agawid tayo kumanidji balay ita. Ay, saanan? Kababain mo ta. Diyak kaya ti makaistorbo ijay. Apay, Jane. Paayam ka dito, anak ta. Di ka mailiw kan ko, anak. Kukwa. Please, nanang. Agawid tayo iti balay. Tayo iti pangrambakan tayo iti panagturpos ko. Pangasin. Kwa. Kasla mabainak mo ita. Awan tirong mga pagbainam. Tabalay mo dahi, Jay. No kasta. Okay lang kan ka, Eric? Wen, apay kay dinasan. Jane. Pakawanan na ko, ma. Sorry, iti naramid ko. Apanang papanaw kan ka. Nabayagan na napakawan ka. Gapot aruming baulat ta tinalaos sa panagayat ko kan ka. Agyamanak. Ay-ayatan ka mat unay-unay, Jane. Nasaya at unay ti Diyos. Tatang, nanang. Daytuin ti kapatgan asagot anaawat ko. Iti unos ti panagbiag ko. Agyamanak. Ipatpatag kayo unay, tatang. Nanang. Patpat ganda kamat, anak ko. No kasta, agawit kan diti Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, tayso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agkait, anyangal daw ti sangput mo dito'y Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon tita. O sige nga, Raud, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to naman ugang ta.
Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awang pay nubya na. Kay kunana mo't nga danubya na. Kun kunana laang dayjay. Ang amawan ka di. Patpatyamot. Ay kat mayat ano dinan pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon. Di na tansingirin. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, Ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo amay sang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, Ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, Ispi. agyamanak iti dayta panagayat, Alvin. Ay ayaten kamat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, Ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man? Kayat da ka, Ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni Ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, Nana. Agmanoak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mang rabrabak, nanang. Ni Ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni Ispi. Alvin, Di ka agbabain. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipapabalay mo, wan? Alvin. Anya mo dahi nga anak tan lakay. Dilakat na kapili mo tinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidan nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siyak. Sa anak pa'y mo't amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kami taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat ni Ispi para kanyak. Ng pangasiyo Tadiyo kumamot iparupa launa itinubyak ti diyo panangayat kinkwana. Nagado amabalin mo nga arman dita. Nga maapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona ti asawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatag ni Ispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay malyak. Oray siyak. Diyak kaya takatawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kada tayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrod. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan kinkwana. Ado ti kwarta day jay agayam ni nanang mo. Ay basta diyak kayat, tatang. Ni Ispi ti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Aniya. Pasensya ka ni timpakita da nanang kintatang ko kin ka. Ispi. Apeng arod nga agluwa ka. Mababayinak lang amin kin ka. Kun masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay anagawid tayo balayo. Sinaga na akong data reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispi. Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. Wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak Ispi Talaga nakasingsingput ka.
Awan mapasamak akasar, Albeng. Anya, ngem tatang, kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya dayja babae, Albeng. Saan tatang? Mutlagayam. Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat dayja babae para ken ka Albeng. Tandaan am dayta. Agtaraytan ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si Katipilyag. Agyaman nak, Alvin. Ngam di agtaray. Amang ano dakdakes ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang aruden. Anya? Adan nakum ko. Iso asaan arumbang tar aramiden dagiti dadakkel ko. Diyak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. May mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan ispi. Ay, sige. Panunutak anaimbag dayta, Alvin. Apay nga awan pay ladya anak mau. Bakit? Ay na, awanan. Nagdenadan ija una ano ubya na. Ha? Nagabangda ka no ija ili iti pagnadandala kay. Anya, talaga natangkay ti ulo na ija nga anak mau. Mangibabain. Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rod tayang da. Wan, intad tigayam na ti address da ija ilay. Isumot la sana nagawi di kalman Kanisumot lang awan dagiti badbado nanditoy, tanagtalaw gaya man. Anya. Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalos akon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Addan samot na lipatan na. Umayan, mabitlaan. Ayan ti anak ko. Ayan niya, Alvin. Kuha, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakin na kamay. Sige, sumrek kayo, tata. Ala, mami nakawis mo, tapumanaw kan ditoy, espay. Wan, ala amin ay nakagawaam ditoy. Tapumanaw kan. Pasensya kan di na kami kumagurgurain. Madang amin sa balay, apangyasawaan may iti anak may. Anya? Wan, iso alading itin mi Hanggang nasaysaya at no panawa mo anak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan, no di mo sinaan ni Alvin. Nana, addan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit, anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo, agsikog ka nga ta. Alan, ako kusem amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpagpakita iti anak may. Api-api nanawan nak nispe. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isapi manawan. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ha? Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang paylaay. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ije lugar da, nanang. Ay saanay. Apayaya di mo amo ti sao, Alvin. Kas kalaubi nga nasuker. Nanang? Agsagana kakit na mabiitan ti isa sangpot ni Ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano, anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan, ada pasalubong ko kan ka. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha?
Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatam mon. Atoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Oh, adayta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatang tayo ti motorsiklo. Ha? Saan? Ay na, mabain la dayta. Ha? Kaya't nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan amatagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, at iti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangar aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mingimutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanun tinegosyo na. Dua kayo amang imanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak, dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbangpet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukuam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangput ko. Umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko tagkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay noruray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay basta ibati naklatan. Isu apasensyakan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman tem manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Inton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana. Apaya taptapaya ti ulom. Nagsakit ti ulo, Ana. Jakla kayat nga ibagakin ka. Apay? Jaka mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. Anya, tinasayaat. Ipan ka iti doktor. Mabit laang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta, Saleng? Lakay, adda ka no tumor iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapula maupera di anak ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay, marigatan lata. Manipod na opera, simabalin ti attitude na. Anya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin.
Kaduwak ni tatang mo. Diya ka mo. Aday wandak. Di kay mo ama mo. Ha? Apay nga akas tamod tinti bagbagaham anak ko. Saan kayo nga mo? Saan kayo mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublinto matla ka no ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagitan. Burangan! Ha? Ay na. Di mo pagsawan iti kasta ni Ana, Asawam ni Ana. Ay. Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan naklangarudan ang mga asikaso kan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaat. Itulod kalaangan iya balayo. Saan kan ang maanusan nga sikaswan? Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Iso asublatan yun. Anya? Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? Alakat, Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi dito'y balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpakpakaasya. Palubusan dak kumamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man, mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga laiti ka ng iji kusina. Ayan ni Ispay, bakit? At ta silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti ama ti sikog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ka ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta payla dito'y ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. Aday ta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag ka wan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon.
Amom, Espay. Manipod dimdan ka. Kasla si Maranta ni Alvin. Ininutan ti pa nagimpag na. Nana. Ay na, agyaman kami kan ka, Espay. Wain, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Kin, pakawanan da kami. Iti naramid miking ka, iti kalabas. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagtagtag ibasit may kan ka, inay. Pagbababawian mi, Espay. Awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Babae, ti impas ngay mo, anak ka. Uwan nga ron, tatang. Babae pa'y laang mat. Di pa'y lalaki matimpas ngay ko. Tapno balsan nanto ti ama na inton dumakkel. Nya ka dinday ta nga ibagbagam, anak ko. Katwan matatang. Pinagtalikodan na kami ti awanan bain nga ama na. Kalpasan anaala na ti kay kayat na. Pinanawan na kami. Adalat ka basol mo. Tanagtalag ka adagos kinkwana. Nga uray saan mo unay nga amam mo. Nasakit tinakam ko iti day siya tao, tatang. Ala, lipato mo day siya alalaki. Saan na balay? Taada to'y anak mo aliw-liwam, anak ko. Taripatwa manaimbag ti anak mo. Agsubli aki di syudad, tatang. Inak manan agtrabaho. Anya? Ay saan amabalin Kan anak mo lang, pumanaw ka manay. Saan amabalain? Bantayam ti anak mo. Di mo panawan, takaasim ay. Tatang. Ay basta di ka pumanaw, Mia. Di ka lamasyan iti anak mo. Maladaga pa'y laang, ngam panawa maun. Kasano ang mapasusum ngay no panawam? Di agdede iti buti. Ay saan amabalin? May mayat mo't laang no si ka mismo ti pagtaudan ti gatas na. Nagsakit ti pamayan ng agdede kanyak. Nagrawat pa'y. Ay kit talaga akasta Di ka kit agyaman ta narawat nga agsuso ti anak mo. Mas delikado no saan nga agsuso ti ubeng. Ta sigurado nga da problema iti salunat na no kasta. Kasano nga ron na makatrabaho no jak umadayo, tatang. Saan kayo nga agbisain no siyak ti kadwayaw? Amom no kasano ti kinadiskartik iti biyag, Mia. Apay, napuuta mo na nagbisin ka iti sidong kaw. Saan pa'y matkit di? Ngam ti kayat ko, makaigamak iti adu a kwarta. Tay agsweldo tatang. Basta saan ka na pumanaw. Dito'y kalaang balay. Tau awirem ti anak mo. Siyak ti manggad iti pagbiag tayaw. Adda tay pagtagilakwak iti natengken prutas iti palingkay. No kasta, balasang manan ni Mia, tata? Kat kaslakastan gabay, baraw. Tapi nanawan kit nga rod tay nakasikog kenkwana. Mabalin nga tati agarem kenkwana, tata? Ha? Kayat mo ti anak ko nga uray addan anak na? Wina, tata. Saan nga umdas atubang day ta kanyak, tata? Idi pa lang amin akras ko ni Mia.
Suplada ngamin ide. Saan siguro na suplada ita? Tadan anak na, tata. Ay, kat padasam abaraw. Tano siyak lamay sa. Kaya't kalaunay para iti anak kaw. Tanasingpit ka abaraw, Gabay. Sigurado ka, Gabi? Kaya't nga uray andan anak ko? Uwan, Mia. Agayatak ngamin na talagakin ka. Sa bagay, amo ka nasingpat ka. Kat pagyamanak no kaya't laklata nga uray andan anak ko. Nakasaganak amang ikalay sakin ka, Mia. Nulaki di ta kayatin nak. Uwan, Gabi. Dakkel tinamnamam kanyak. Kat dya ko nagpakipot pa'y. Aklunan ka itan. Ha? Agyaman nak, Mia. Pinaragsaknak iti kastang imbagam. Di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Isong agkasarta ko mga roden. Apay, ada ka din urnong mo abusbusan ta nga agkasar? Adamot tarakin ko ababoy, Mia. Ken ado ti erik mi. Takap apit mila idinapan alawas. Kasta ka di? O sige nga Rod, ilakom to dagi jayan. Taigatang ta iti maaramat inton kasarta. Ha? No kasta? Agkasartan, Mia? Wan Tulagin tayo nga roden ti kasarta. Ibagak ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Saan pa'y? Ilakom pa'y nga umuna dagiti baboy mo. Satay to pagsasaritaan ti panagkasarta. Ha? Apay nga ilakok pailaan. Kat dayjayan ati maparti inton kasarta. Saan? Agpakaitartan tulatan. Nalaklak ti magastos. Anya? Siyak to ti makaam mo amang i-budget, Gabi. Ay, kat dumanon tayo nga roden, Gabay. Saan pa'y nanang? Ilakok pa'y dagiti baboy ko. Inton malakok, satay to dumanon. Anya? Apay lang nga ilakom. Kunamot ni Mia nga agpakitar tayon tulakanon. Nalaklaka ka no ti magastos. Oh, nga ta? Manungay ti magastos, anak ka. Diyak mo nanang. Basta ko nanamot ang nalaklaka. Kan pati ka no ti Eric. Mangilako tayo. Agad anyat iluto tayo abagas. Ngay no ilako tayo ti Eric, anak ka. Ni Mia ka no ti makaam mo nanang. Ada ka no am na pangalaan na iti makan inton kasarme. Aniya? Kompleton to ka nun, nanang. Ada cake, litson, kan nga duma-duma aputahe. Naalakat siguraduan nyo lakat nga umdas para kadagiti tumabuno at tao. Uwin, nanang. Nimiyan ton ti makaam mo iti amin. Nasaya at imay kagabi. Anya ngay, nalako mo ti baboy mo? Uwin, Mia. Yag mo nga rodan, tain nakasarita ti pagpakiterak. Saan tayo kading agsasarita nga umuna? Ayabak ni nanang ko. Saan pa'y lang ita? Sige, yag mo tarumwarak. Aywan, awan ka di papanam? Awan, Mia. Tatalaga aginagarak ti umay dito balayo. Pagibantay mo man nga rod ti anak ko, tarumwarak, ha? Ha? Sige, Mia. Agyaman, nak. O sige, yag mo ti kwarta. Tarumwarak kon. Di kag babayin diti balay, ha? Agluto ka iti kanam no mabisin ka. No kasta, nagawidan ni Gabi, tatang? Wen tamalamay. Pinagaw-awer mo mutan jay nobyaw. Sana bale ta kayat na. Kay, anyangay dagita insangpit mo nga agdudu mga appliances. Akin kuko ka dagita. Appliances tayo, ginatang ko. Mausar tayo dagita. Nangalaam nga iti inggatang mau. Jaintan ni Gabi akwarta na kanyak. Anya? Di mo dayay ti pagkasaran yung tukuma. Uwan, tatang. Kahit apay nga inggatang mo iti kakastangay, anak ka o. Anyat aramatin yung tungay. Gabi, uray saan tan nga agkasar. Tanagastos kumatan ti kwarta.
Anya? Sana bale, tagdan natamat. Agasawa talata. Ha? Agnaagtan dito'y balay, ta dito'y tan nga agdan na. Diyak kaya't ije balayo. Iso dito'y tan, ha? Sige Mia. Kasanon ti kasarta? Baybay ampay laang ti kasar. Madanon tulat ta dayta. Basta agdan natan kas agasawa, Gabi. Pasensya ka ni ti naramid ti anak ko, Gabi Barahok. Ginastos na mutan ti pagkasaryon to kuma. Sana bali tata. Tamausar tayo mo ti nangigatangan na iti kwarta. Nakababainan kin ka. Damdamo yo pa'y langag kinaawatan. Katkas jaya, hindi naramid ti anak ka. Ay ayatek ni Mia, tata. Iso ajak tuguraan. Kanjak maupay iti naramid na. Agyaman ta inayat mo ti anak ka. Nakasaganak ang mangipatag iti anak ni Mia. Ibilang kumutin kaspudpud nung anak ko. Ay, makapasikur mo ti kastoy abiyag. Awan pa'y makukwartamot. Pasensya ka na. Tawan pa'y kwarta. Ta sa anak pa'y mo't anak kaapit iti mulak anateng. Ay, pampanunutak nga rudag trabaho man ang Gabi. Ha? Iso akit dawak ti kooperasyon mo, Gabi, Pangaasim ta dinaklapdan nga agtrabaho. Palubusan na tapno makarunong ta adagos iti kwarta. Pagtrabahoam nga, Mia. Katagsapulak Apay no siyak lang ti sumapol iti trabaho. Italag ko pala iti sabali ti taltalunan. Ay saanan. Siya kung tanarigat ka makastrik iti trabaho. Tadeg ignorantem. Mia? Sorry, iti pa nagsasaok. Nga may pagbagak lang tagpaiso. Saan ka ngayon insultuan, Gabi? Iso di ka ko mamasaksakitan, ha? Wen, Mia. Okay lang. Ultimo cellphone, di mo sapay amot ag-operate. Amok mo't basit Ngam tay kipadla cellphone ti amok nga usaran. Ala, si ka nga ro timang bantay iti anak ko, ha? Wano anak ta kunak manlaangan, ta asawa nakmatan. Siyak tagtrabaho, ta sikat agaw awir, Gabi. Umawawag man ang ti chatmate ko iti balasiw tao. Hello, Baron? Hello, honey. I miss you. Baron? Kayat kundi agawid dito Pilipinas. Takayat ka na makadwa. Ay, kwa. Sigurado ka kadi nga awan asawa, Baron? Awan nga rod. Namin anumod ngayong bagakday takin ka. Baron? Mia, labnak ka diya talaga. Kwa. Apay di ka makasungbat. Adan samot nobyam dita. Awan, Baron. Sure ka, ha? Ay, well. Pawitan kay ti kwarta minton bigat. Tapno dalawans mo. Ha? Talaga? Wen. Basta umikat kan di ta pag-iinuman na pagtrabaho am, ha? Pangalaak nga iti kwartak no pumanawak dito yun. Binulan na pawitan ka. Kayat mo? Uwan kayat ko, Baron. Umawag man na ni Baron. Hello, Baron? Hello, Mia. Inkanto irwaran ti kwartam. Tapinawitan kan. Ha? Talaga? Thank you, ha? Wan, Mia. Pat-patgan ka nga minunay. Awan trabaho kita. Iso nga agbabad ta nga video call. Mabit lang nga rod ta. Mapanak ijay CR. Ta ijay ti pagsaritaan ta, Baron. Ne, apay amasapol amapan ka iti CR. Kwa nga min. Marangrang ni tatang ko. Nakaturog nga min. Mabit lang, ha? Mangantayaw, Gabi. Nakaluto akaw. Ayan ni Mia. Ada iti CR, tatang. Nagbayag mo't ditan. Itay pay lasim rag dita CR.
Nasakit siguro ti tiyan na, tatang. Mala, urayan talang arubiitan, gabi. Saan ka kadi ama pa nagtrabaho ita, Mia? Saanan? Imikata kon iti trabahok. Nagbasit mo ti sweldo ki Chay. Basit ngamin ti customer ita. Nasayaat nga ron no kasta. Aw-awirem laangan ni baby. Tapno maipamaysak ti agtalon. Agmulak iti agduduma natang ken protas. Tapno adun to ti apitan ta nga ilako. Agaw-awir ka pa'y laang. Tadasar kak at trabaho. Ha? Anya manen at trabaho? EJ online. Pag-iinuman mo't lakadi. Wenno restaurant. Ay na, ignorante ka talaga. Online nga rod. Pasensya ka na. Talagang awan amok ka dagita. Basta online. Masadutak nga explain kan ka. Nanang, awan aramidin nyo ita. Awan anak ko. Aginanaak mamag. Pakibantay yo man pa'y nga rod ni baby. Tamapanak man ijay talon. Apay, jay asawam ngay. Napan nagtrabaho, nanang. Anyat trabaho jay asawam, aya. Pag-iinuman iti nagtrabahuan na. Ngam imikato ni jay. Imakar ijay online. Anya nga online day tangay. Jak amo man, nanang. Basta ko na naman nga ijay online. Jak amo no sa dino alugar day ta nga online. Basta ijay online ko na naman. Isunan, baby, ha? Ustunwan. Gabay. Awan pa'y ni Mia, ay, Awan pa'y nga rod, tatang. Nay, apay ngay. Rabeeng. Nanta sublatan ka mangisala iti apukaw. Umay ka na po, Wan. Makaturturog lagayam ti apo ko, gabay. Uwan tatang, nariri no makaturturog. Aday ta, nakaturugan. Sige gabay, maturog kaan. Ta siya akaw ti makaamaw kin ni bibay. Hello, Baron. Manutimpaw it mo nga allowance ko. 10,000 pesos amin, Mia. Mabalin ka di anay na yun ang basit. Ngimi na nga minti abang ko dito yung apartment ko. Ha? Kasta ka di? Sige, inton sumaruno. Agipaw-ita ko ni 15,000. Thank you, ha? Love na love ka, Baron. Kasta akmatkin ka, Mia. Urayam di panagawit ko. Tagdin nata. O sige, Baron. I love you. Mia. Ha? Mabit lang, ha? Mapanak iti CR. Kala at asim makiti dyan ko, Baron. Ituloy tatag sarita iti CR. Itay pa amadmadlaw ko ana ulimag ka, Mia. Gabi, masapul nga agbalina ka prangkakan ka. Ha? Anyat kayat mo asawain? Naamiris ko ngamin, saan kagayam nga ay-ayatan? Anya? Anya ka din dahil tang ibagbagam, Mia. Ladingita ka talaga. Saan kan nga ay-ayatan? Isong agsinatan, Gabi. Di na kumamit trabakan iti kasta, Mia. Masaksakit anak. Saan na ka mang rabrabak, Gabi? Agpay suti bagpagak. Sorry, ha? Ngam nagbaliwan tiriknakan ka. Kat, agyaman na kiti kinaimbag nga impaay mo kanyak. Kastamatan, iti anak ko. Paya pumanaw ka, Mia. Makiden na akon kanibaron, tatang. Kasta lakalakanakin ka, ti panangisinam ka ni Gabay. Tatang, ni Baron ti makaipa ay itinapinta sa masakbayan kanyak. Denggenak, anak ko. Nasingpit ni Gabay. Ngamday ta lalaki anang isukatamkin kwa na. Masigurado man nasingpit day ta. Duray man adu ti kwarta na. No agkonsumisyon kan tumit iti sidong na. Basta ni Baron ti kayat ko itan, tatang. Mia. Kat ibatik ti anak ko kada kayo. Tadi na mo nga anda anak ko iti kinabalasang.
Anya. Ay ayatik ni Mia, tatang. Pangasyo. Ibagayo ta saan nakasinaan. Ay, pasensya kan, Barok. Mawan mabalin ko. Pimanaway ni Mia. Katimbati na ti anak na kanyak. Ipatpatag ko ida nga gina, tatang. Diyak kabailan na mapukaw ko ida. Ada kanun kasukat mo kenkwana. Ha? Diyak kanunungan tinaramid na, Barok. Ngem ada di taan. Iswa pasensyakan. Tatang. Ulitak, Barok. Pasensya mo, ti anak ka. Sapay ko mapakawan mo, iti inaramid na. Oh, apay nga itakal sumangpat, Baron. Parbangunan Oh my God, daitod ko gan ka, Mia. Mayat na ito, ay. Ha? Anya dayta? Basta oh my God. Dito, Ramanam, Mia. Anya dayta? Di mo amo dito, Druga na ito, San? Diyak agar-aramat iti kasta, Baron. Ha? Ramanam kami na. Mayat na ito, paragsakan na ka, Mia. May kakit din ta maturog tan. Agaramat ka iti kastoy mo na saan, Di na kumamat masmasan. Agtungpal ka nga ron iti kayat ko. Nawatam! Wen, Baron. Kwarta man, Baron. Aglako tapay, tapno maadanta iti kwarta. Ha? Anya tila ko ta? Droga, anya pa'y kuma. Kayat kon ti kastoy, ngam ti agtrabaho iya abroad. Agrigrigat kang agtrabaho iyay. May may ti kastoy, tapagbiitan. Nakabutbutang matararamidang, Baron. Pagbutangam kuma. Agalibtag ka, tapno saan ka matilew. Tama. Umayak man. Adda tao, Baron. Tay may sa customer daytan. Inkapastrikan, Mia. Nay, si kamot gayam, gabay. Wintata, tomay ko man ikan iti gatas ni baby. Ay na, naggastos ka pa ilaang, Barok. Kababainan kin ka, Barok. Sininaan na kanti anak ko. Suportado kalata iti anak ni Mia. Napatagan ti ubing kanyak, tata. Uray kas di ti naramid ti ina na kanyak. Sana nagbaloy ti ring nak ni baby, tata. Iso apalubusan dak kumamang sarong karlatakin kwa na, tata. Ayun awan problema iti dayta, Barok. Welcome ka akanayaw, dito'y balay. Ayan tikat gatangan nga, sir. Makatumtumara ka. Wan, mabit lang, sir. Mia, ayan nan ngay. Wan, dayto yan, Baron. Wow, nagado gulpiak amin na itan. Agbayad ka pa ingaw mo na. Amangan mo't nukurang ti pagbayad mo. Dakkel agatad ti balor dayta droga. Oray man bayadak. Sige. 500,000 pesos amin dayto. Sige, alag. Ato di bayad ka. Agyaman ak. Di kay agtig na itidakas. Ha? Ray day. Ingato yung dagiti maya. Hala, musasan nyo ida. Saan na kami atiliwan? Tangjak kaya ti mabalon. Yan da ito ngay narabid mo. At si kamot laang tinangisagmak iti bagay. Pagkawanan na kumano sinukir kayo. Sulnitak ti ado nagkurangak. Naimbag man na nakapasyar ka, ipagmayday. Wan bayaw, umay kayo umat kumustaan. Saan nagaputan na tayon day di kapsat ko nga asawam, kat jakmatan umay ditoy.
Agyaman kami, ipagmiday. Kat nibayaw kardungay. Saan mo muta kadwa? Ay, nagbati, tada si kaswan na bayaw. Kasta ka day? Wen, bayaw. Akat, kumusta nga ti panagtalon mo? Mayat mayat ipag. Sa anak-anak kasikan krapita. Tabi masit ti danaw. Ah, kastaya. Sige, kukwayon tinaapit yung nga irik, bayaw. Ha? Katay bingay yung ay ipag. Baybay ang pailaan tane, basit mo tinaapit yung ita. Intun maminsanan. Kababainin kin ka ipag. Saan mo lang aroon na papaabangan ti talon mo at taltalonan may? Di ka pa'y makibingay iti maapait. Ay, kababain ipag. Saan na problema day ta, bayaw? Tane, umad-adun san dagiti pakpakanam. Ay, un nga raw. Talaw dagiti apokok ka ni kakay. Ayan nga mintasawan ni kakay aya, bayaw. Awan, nagsinada. Tadrag adik mo di asawa na. Irresponsable. Ay, kaasimot nga ro dagiti ubing no kasta, bayaw. Un nga raw. Awan mo trabaho ti anak ko. Isuanuan niya ti adda. Ison ate yan anay may nukwa. Pasaray ag sakit pa ti nauding anak na. Kanayon ti padoktor na. Kastaya. Ano kayat ni Medidi? Sumurutan kanyak. Tatangda na kay balay. Tawanan tay katulong me. Ha? Ay kit mayat ay ipag. Basit pa'y matay nauding anak na. Ang mga nusapulan ti apok ti inana. Ay sana problema day ta, bayaw. Di ikuyog na anak na. Tapno maawir na latta. Kakay. Agsingsingpet kay di balay daan tim amiday, ah? Unay kayo matan, tatang. Kasla nagturpe akmat la unay nga anak yun, iti kastapan nagsasauyo. Kasla nagdakasak nga anak. Kay awan kastay palagipan ka, anak ko. Naasyan ni antim amiday kadatayaw. Isu akayat nakaatulungan. No talaga akayat na titumulong, sana masapula pagtrabahon na, tatang. Ang damat kasukat titulong na. Nay, kanya nga rin ti kayat mo ngay. Agnamnam ay latan. Ay sos, maditi kasta ka panunutam, anak ko. Tatang? Ala, isaganam kidin, nagiti arwatan niyaw, iti inaudi nga anak mo. Urayan na kayo ni antim amiday. Kardo, lakay. Ingkuyog kunto'y ka anakak, tapno adakad kadwata dito'y balay. Kadwa na ti anak na, takaasimat no panawan na. Ay kat nasaya at Nasaya at may tapno adakad kadwata dito'y balay. Bakit? Welcome kayo dito'y balay, kakay. Agyaman nak, uncle, auntie. Sige, umay kakakay ta isurok tagbalin asiledio iti anak mo. Yawid mo ton dagiti abadbado. Kan dagiti daddo mga appliances. Yawid mo ton kakay. Tane, san mo't lamaw usar? Wananti. Kanta may sa sofa, alaam ton. Napintas pa'y daychay. Nalagda. Wen, anti? Ni angkel mo na kardo ti mangitulod ka dagitoy. Usaran na tay tra kapag bunag. O sige, anti. Nay, nagadumod dagiti insang petyaw, anak ka. Wen, tatang. Dagitay man basura da, anti, dagita. Basura nga? Nay, nakapimpintas. Basura, kunam. Diyay sopa, nay, nagpintas mait. Kantay dakil atibay. Madlaw abarupay. Dagitay nga rod nagsukatan da, ante. Sa damot lagi padawat nawan pang usarandan. Kahit alangan nga iti dagiti usarinda. Amoyo, tatang? Bilibak ka niya, Uncle Cardo. Nagsingpag. Wain, agpadada na singpag kini antim amiday. Iso na lang tawan anak da. Wen nga rod.
Nagswerte ni Auntie Medi. Takas ka ni Uncle Cardo tinakiasawaan na. Itimplaan pa ni Uncle iti kape. Kasta ka dahi, anak ka. Wan, an-anduran sama ni Auntie ni Uncle. Saan agaputan na singpit ti asawa a lalaki agad? Under ti asawa a babae, anak kaw. Iso di mo sasawun ti kasta. Ta saan mo't nga ingrata ni Antim Amiday. Basta timakunak, nasingpit ni Uncle Cardo. Nagswerte talaga ni Auntie Medi. Kakay, tangay awan anak mi kan ni Antim. Sika na ti ibilang mi nga anak mi. Ha? Ay kat, pagyamanak ano kasta, Uncle? Wan, kakay. No kayat mo, pagadalan na ka pa iti oray, vocational lang. Damag ko na isam ka kano nga agdait-dait. Ididay ta, Uncle. Ngam saan itan? Anya nga rin ti kayat mo a kurso, kakay. Kayat mo ti agadal iti kolehiyo? Kayat ko Uncle. Sige. Kasaritam to ni Antim. Tapag-enrollan na kan, inton pa nagsasarag. Wan, Uncle. Kat, nagsarita kayon kan ni kakay, bakit? Wan, Cardo. Aginrolan inton umay alawas. Naimbag man, takayat naman ang tag-eskwela. Wan masapol a panunutan na ti masakbayan to dagiti talong anak na. Wan nga raw. Para ka nagiti anak na, ti panagturpos nanto. Wan, tane, kasjay mo't nga ro da pinanawan ti live-in partner na. Kaasi damat, iso masapul at tulungan ta ida, lakay. Sumanangit ka mat ngawbing! Ay nakakay, anya tararamidam di ta anak mo. Kasano, makapasuron, grabe ti kinalampay na. Ay nakakay, sana kasta ti pamayam. Ay wama. Alapok, umay kanwan. Mapantay di kusina. Ato ti makan ichay. Anya ti kayat mo akanan. Makapasuron day tang ubing. Nagtangkan ti ulo na. Dinaan mo ti maanawa. Imalan sa iti ugali ti amana. Sumrag ka ni ti klase, kakay? Wan, Uncle. Nakaturog ti anak ko iti siladmi. Sige. Da kami ti makamukan kwa na. Sana bale, tawan lakad ko ita. Matulungag na Antim ang mga awer iti anak mo. Agyaman na, Uncle. O sige, mapanakon. Sige, kakay. Ay, nagbaliw mo ti panagkawkawas ni kakay. Ididamo na ti imay dito'y balay. Simple lang ti panagbadbado na. Ngamita, sosyal mo ti. Naka-shoulder bag, naka-high heels, kung nagpuskol ti make-up na. Naka-sunglasses pa yan. Ay, nagbaliwan ni kakay. Cardo, ada ka numat field trip da kakay. Ha? Kasta iya? Ada bayadan da, katamangan ka nunupat, wano 5 aldaw ti kaawan na. Kat ikami ti kwarta na anusan ta tulungan ti kaanakam. Tapno makaturpos. Kat saan to nga agbalin nakakaasi dagiti anak na. Wana, naimbaglakit tinatakaskan ka tinagbalin nga asawa klakay. Diyak ipaidam ti adda kanyak, Medi. No adda may tulong ko, tumulong ak. Malaksid no talaga nga awan. Tapasin siya, bakit? Cardo. Basta tarimaanan na tag-eskwela, tapno makaturpos. Talaga bilibak iti kinalaing mo nga agartista, kakay. Napamatim daan ti, kan angkal mo nga giseskwela ka. Siyempre Sakpay ti kunam. Pagan anok kumamatagis ki eskwela dita. Kat bakbakitan akon. Ay, mapagbidutan daktupay la a parent nagiti estudyante. Jet, agfiesta taman nga ro din Tadamanan na dawat mo akwartam. Of course, Joey. May salakid daw ko kadanti kan uncle ko. Mang tedda adagos. Talaga gayam abak ng ti pamilyayo Ado nga min ti negosyo da. Iso nga ado ti pagtaudan ti kwartada, Joey. Sige, ipapasta nga ro tagpasyar, kakay.
Isunan, apok, maturugan wan. Nan, sublatan ka mangisala ka ni baby, bakit? Saan ang lakay? Maturugan da ito eh. Inkidam nan, Midi. Wan, maturugan da ito eh. Aday ta. Naiturog na ang lakay. Ay, talaga gaya masapulin na ti inana, bakit? Ay, awan nga rod. Saan kami na nairwam amay sinsina iti inana? Mala, ipaidam nga ruday, tamaturog tamutan. Madamdam mabasit. Uraya ka marnakan. Tamangan numalukag. Katagsangit tumanan. Pangusaram iti kwarta, kakay. Pagbayad ko iti pagadalan, Uncle. Di mo't binayadam amin na tuition fee? Kwa. Adupay mat nga rodang iti babayadan mi, Uncle. Anya? Iso apasensya kayon. Sana bale, tainton makaturpusak. Agsubali takto kada kayo ka ni auntie. Anya? Awan mat ngamin ni auntie. Iso ada kayon ati pagdawatak, Uncle. Ha? Rayon tan ni auntie. Taiso ti pangibagami ti kwarta. Saan na balay tanalpas mo't ten ti klase? Kwa, rumwara kumamit la adagos ta adda ngamin pangrabi a klasek, Uncle. Anya? Adakan ni antem ti kwarta, kakay. Apay ngamin nga ipaigam yung amin na kwartayo ko ni auntie, Uncle. Ha? Sige nga rod, uraya ko ni auntie. Kay? Inik kami ti kwarta ni kakay? Mede? Saan? Sa bali tinadlaw ko kan kuana. Kanayunan na matan ti dumawat iti kwarta. Kat nabayadan na ti tuition fee-nan. Day tangarod kahit. Makadlawak matan iti kaanakam, Mede. Kahit, anyat ko na edi saan mo nga inik ka iti kwarta? Awan nakamisuot kan madlaw ng agdabog. Day tapay ti mani anadlaw ko kan kuana. Kasla mapukpukaw matan ti respeto na kadata. Kasla naturay matan dito'y balay. Sana mabalinti kasta nga raramidan na. Bayam tabagbagak to. Ken inkantuman suknalan iti pagadalan da. Kumusta ti sitwasyon iti pagadalan da, Mede? Hello, bakit? Apay? Cardo, adda kita diti pagadalan. Inulbudan na tati ka nakak. Saan kaya man nag-enroll ni kakay? Anya? Linoko na ta ni kakay, Cardo. Anya? Auntie, Uncle, pakawanandak ko man o nagulbudak kada kayo. Sorry. Pinagtaltal kanda ka. Amin na kidawam, impaimikin ka. Tapno makaadal ka lang. Ngam kastoy lagayam ti isubad mo. Nangipanam ka dagiti ni intad mi akwartakan ka, kakay. Kwa, ginastos mi itinobiyok, auntie. Sorry. Anya? Nakulapan lang ti panunot ko. Ngam, naikandak pa iti may sagundaway. Panagnagak ti panagbaliw ko. Sana na maulit ti napasamak, auntie. Uncle. Ay. Oh, lading itak. Ngam panagkunak. Narigata na may subliti sigod na panagdalagmikan kakakay. Wan, kakay. Ngamtap no di mo mutkun ko na. Agtalinaid kalata dito'y balay. Ikanda ka pa iti maysa agundaway. Tumulong kalata iti trabaho dito'y. Tapno at pangalam iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Wan, kakay. Ngamsanda ka na pagadalan. Ta sinayang mo ti oportunidad. Kahit napakawanda ka, kakay? Wan, nasingpet da no kung naktumad ngamin kan ka, Joey. Naimbag man da sa andak a pinapanaw. Saan? Kaanakandak, papanawon dakit din. Agtali na udak ka no latay di balay da. Mayat nga rod no kasta, kakay. Awan anak danti kan uncle ko. Iso asigurado. Syakto ti pangipatawidan da iti balay da. Kan kadagiti da dumapay asa ni Kwada. Ayos nga rod no kasta.
Kaano da nga ta amatay? Tsak lang mo, Ngam napigsada pa imot. Mabayag pa amatay dagi chay. Tawan mo't sakit da. Mayat ko man maisapat ipapatay da. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Wen nga rod. Ngam, kasanungay. Kat nakasalsalon at damot, Joey. Dumngag ka, kakay. Adda ibagakin ka. Kit planuan ta na imbag da ito eh. Awan ka di pa ni kakay. Bakit? Awan pa'y nga rod. Naimbag ata si Mardangan ngagsangsangit ti anak na. Naiturog nan. Kaasimot ti anak na pampanawan na. Pasaray kabilan na pa'y nudaduma. Ay, awan nga rod Di nan maulit ti mangkabili ti anak na. Tasyak ti makalaban na. Ay, adda ati tiyod ti ka anak majak magustuhan, Medi. Awan nga rod Adda turturay na. Ipagpagapok lang amin iti day di ina nakabagis ko. Iso nga wawataklatan. Kan masyanak ngamin kadagiti anak na. Naasitakin kwa na. Ngam kaslagon gundawayan na tamutin. Ala, bayam ta kasaritak tumanan di ka anakak. Sigurado ka iti day nga ibagpagam, Joey? Uwen kakay. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Ay ayaten na kwen no saan? Ay ayaten ka, syempre. Nukas ta nga rod. Agtungpal ka iti kayat ko. Planuan tanti amin. Enton rabi, di mo isira tigay. Kastamot tenteri daw yo. At datang danak amang sirik kadakwada. Sige, makaamu ka nga ron, Joey. Sige, agawid kan. Tapnusan nga agatap daan ti kan angkal mo kan ka. Itulod na nga rodan tadamot motorsiklom. Sige, mapantan, kakay. Jay helmet na ngay. Saan ang ta helmet? Awan pulis ita. Joey, nagpartak kang agpataray. Di ka unay, nagadutilugan. Basta kumpit ka na yung bag. Nalay nga driver tayo doy. Hala, di ka overtake. Nagaduti masabat talugan. Talugan! Hiram sa Diyos. Awad, ti anak ko. Ibati na kami kadagiti apo ko. Uwen nga rod. Natayday ti kadwa na anak ka motorsiklo. Apaya na pasamak iti anak ko ti kastoy. Kasadahon dagiti anak na. Aglonan tayon tinapasamakan ko bayaw. Ni Apo Diyos laang ti makaammo. No apaya napasamakan ko na ti kasyay. Sapay la ko mata mapakawan ti Apo. Kat awatan na iti pagarian na. Kat di ka madanagaan bayaw. Ituloy mitimang tulong kadagiti anak day di kakay. Aginggat kabailan mi. Agiyaman na ka talaga ka na kayo. Nagsaya at ipanagpuspuso yaw. Iloy, Remy, sapay la ko matamano sanyo dagiti trabaho dito'y balay. Kat agpaot ti panagkakaduwa tayo. Nusak madam, manusak amin na klase ti trabaho. Uray baklaak ngam napigsaak. Mabagkat ko ti duwa ka ba na bagas, madam? Ay kat, mayat ano kasta, Iloy. Kaya nalay nga kagluto, madam. Uray niya klase ti putnahe, kabaila kalutuan. Nagadal ka siguro iti panagluto, anya. Ay, saan, madam? Buy-buya ka iti YouTube. Nalakalaang mo masurutan ti instruction na? Wana, tauray siyak. No, dadyak amo alutwan. Buya iti YouTube. Oh, Remy, agsao ka mat Di ka mat matagtagari, balasang ko. Madam? Nahinhin sa da ito kadwa kababaw ninyo, madam. Wan siguro tanauli makmat. Pasensya kayon, madam. Managbabainak namin. Isuan na uli magkak.
Awan, mayat kit diti kasta. Madlaw nga ron anasingpat ka. Ag tinulong kayo iti trabaho diti balay, ha? Sana balit adwa kami lang iti ama kapag serbihan nyo. Nakapsutan ti amak, iso kasapulan na timang bayabay kankwana, iti amin nga ramidan na. Nalakalang dayta, madam. No siyak, sanaya kon nga agal-alaga iti matanders. Agmerienda ta pa'y Remy. Kunamot ni madam, ano mabisinta? Frita amangan dito balayda. Sige laang, Iloy. Ay na, ikatamantik naman nagbabain mo. Madimot laang naman nagbabain ka unay. Agbisin ka, bain-bain ka. Sige laang, Iloy. Nabsugak pa'y. Amom, dayawan man ni madam ti kinasingpit mo. Kanayon na nga, baga kanya ka nakamaka ka no. Siguro, birhin ka pa'y langan niya. Ha? Uwan, Iloy. Ay, wawa! Madlaw kami, girl. Nag-asatin tagbali na boyfriend mo. Tanakasingsingput ka. Manmano itan ti kasken ka abalasang. Kaadwan na ngamin itan. Tigaratigit abalasang. Manmanon dagiti mahinhin na kasking ka. Uwan nga rod, Iloy. Mala, agmerienda kan, Remy. Madlaw anasingpet ti amo mi. Nalakalayalis ti alipuspos na. Kasla isulaang ti amo mi ditoy. Tagkabaw mo ti ama ng awawir mi. Nalakalangan lilawan ti amo mi. Kwarta manan no kaskasano. Igusin lakman. Ha? Umay kayong tata, tasak timang digos ka na kayo. Siga kayat, babay, ti kayat ko magdigos kanya. Eloy, bye-bye amditan. Siya kun timang digos kan kuana. Umay ka nga roda na, tani, aglabos mo tan. Wan, umayan, Eloy. Naglabas, habang nga nalabas, tinanaw, tinapudot ko ba? Ado lang amin nga mong alakay. May musa ka. Agtal na ka man. Naito'y pa'y. Nakadurong-durong naman. Haya ka mo siya. Sumanaw ka. Haya ko. Habang nga tinibam na. Nakatagdagari na itang hiwan. Ala, agtulyakan. Yak pa yung ng sabaw. Saanan? Laklakayan ka matlangan. Agsabon-sabon ka pa'y laang. Andan ni madam. Tata, agsabon kawan, tapno na bang lukawan. Ang angawan ka laitay. Si kamot. Dahito ti shampoo, Ag-shampoo kawan. Nagsimple ka. Wan, tata. Masyanak ngamin kun ko. Sige, sabunak mo tanti bagim, Aita. Dinegosyo mo't gaya man ni Papa. Remy, Eloy. Siyak tinang digos, madam. Wan, madam. Tadi na kaya ti lalaki amang digos kenkwana. Di na kaya ti bakla. Gulalos mo ti kayat na. Paspasensyaan yun ni Papa. Tane, agkabawan. Di na mo ti bagbagahan ano daduma. Pasaray agsasaong agmay-maysa. Ay na, madam. No siyak, sanaya ko ni ti kakasta. Tadalulak ngagkabaw. Amok ti style lagi ti agkabaw, madam. Wan nga rod, isasapay ko matamaanusan yung asikaswan ti amak. Wan? Ay, wan gayam. Itad konti umuna asweldo yo. Atoy. Ay na! Thank you, madam! Adan kwartak! Thank you, madam. Awanan yaman na. No kaya't yu tagawid iti day off yo, mabalinlat ta. Angam na di kaya gidda na. Agsinoblat kayo tap nadalat ta kadwami dito balay. Siya kunti mo na, Remy. Mabalin? Sige.
Man nakaawat akmat kat. Okay laang, Iloy. Ne, talaga kaya manasingpat ni Remy Iloy. Managpabusoy pa'y gayang. Amuyo, madam. Adda madi nga ugali ni Iloy anadlaw ko. Ne, anya da ita, Remy. Tarawit-wit. Kan kanayon ang makikaruba. Mapan na kayon sa amat ichis-chismis iti kaaruba, madam. Ngam, please, madam, Di yung ibagbaga nga imbagak para kada tayo kumalaang. Please. Huwan, di ka madanagan na, Remy. Kan, kasla atin dugpay ti ima na. Anyat kayat mo asawan? Anda ngamin imbatik akwartak iti kamami. Ngam napuka o madam. Aniya? Ay kat mabalinta mo tadamagan kan kwa na, Remy. Ay, saanan, madam? Please. Jak ngamin kaya ti makiap-apa. Jak kaya aguraan nak. Ta sigurado nga ilibak na. Kat guraan nak, madam. Madlaw asaan na mapagtalkan day di akadwak akatulong, madam. Jak kaya ti ugali na. Nangiwat unay. Chismoso. Iso akitaan nyo dagiti kagawaan nyo. Di kay unay agtaltalikan kwa na, madam. Sige, agplastar kayo, tata, tailutag tisa kayo. Ala, ipangato yung tisa kayo, tai-massage ko. At tita, ilutan kayo, tata. Remy, rumarakon. Tamitingak dagiti trabahador ko iti negosyok. Sige laang, madam. Nalpas kumatan dagiti trabahok. Iso ang masahiyak ni tata. Mayat ti kasta, Remy. Tapno ma-relax ni Papa. O sige, mapanakon. O sige, madam. Ingat kayo. Sige, tailutan kayo, ha? Ay, nasaan ko ida nakita? Nakmatan, magkita. Alay ko man! Agulay magkaman. Suman na uka alakay. Makarengreng ka. Agata sakmas. Pandesal kay saw-saw ko. Diin ka mangala. Laklakayan kang di ka pala makatimplay ti gatas mo. Sana gaputad da kami nakatulong yo. Kat iyasayo amin kada kami. Agruam kayo mo't nga amo. Anyat kuram. Ingkag timplay ti gatas mo kunat! Iso around. Itimplanak. Ito, makapasuron ka ala kaya. Di ta kamalangan? Ay, agsubli ka. Agsubli ka. Baboy. Oh. Nita, anyat ko nam? Ha? Anyat ko nam, ha? Baboy ka. Ano ikaw? Bagsit ka. Sikat ibagtip. Sana gaputan na lukmagak katawagan na kiti baboy, ha? Ano ikaw sa bukaw? Kaya't mo taparuta kami na buhok mo, alakay, ha? Ay, baboy. Di naksagdangan nga wawagan iti baboy, ha? Bagsit ka, baboy. Ay, no. Panawak man langan na ito, alakay. Taba ka malaw, anak manan. Baboy. Ay, sumurakak dita silid ni madam. Tainak mangkita iti mabalin ko nga alaen. Ngamjak pa'y lamang ala ita. Iranak intun adda ni Iloy apadak ababaunan. Dandanin sumangpot ni madam. Isong asikaswan kamanan. Wen? Nakasingsing peta kanya. Ha? Wen ko nam, Wen ko nam. Wan. Baboy. Remy, tinagan ko. Remy, kunam. Baboy. Ay, na, tumpa sa manan na ito. Ang dandani mo ngamin sumangpot ni madam. Ay, may stroke ini.
Nagsimpag. Ang naibaglakit din. Tadi na amot agi pulong iti anak na. Urian niya tararamidakan kwa na. Krasnak ka raw. Di pa'y nagipulong apulos ken ni madam. Iso, ti pangisik. Anda ni madam. Iso, ti pangisik. Tata. Sagay sayak ti buok mo, wan. Kan aglotion ka, wan. Lotionan ka, tapno saan kang agkursing. Ay, titi lotion. Aglotion ka. Remy! Yes, madam. Luslusyon amat ni Papa. Wen, madam. Tapno saan nga agkursing. Baboy na ito'y bastos. Awan babay na. Kanayon na katong paan. Kan pungutan na ito'y ababoy. Ha? Ala, madam. Baka mamati kayo. Saan apod no ti ibagbagana? Jakab kabilan. Nasingputakan ko na, ma'am. Baboy. Kasta talaga ni Papa. Tila may sawsawang na. Pasat ti panagkabaw nanti kasta. Isa pasensya mo, Wen. Wen, madam. Amuyo, madam. Nagasat man tagbaling asawa ni Remy. Ha? Ne, pag kunamot nga, Eloy. Win nakasingsing po ni Remy. Nakamumma, kasla sana makaaramid iti dakas. Ha? Nakaulimak. Sana kas karag iti daduma babae, wakwakirat. Sana kas kanya katarawit-wit. Mabayinak pa'y nga rudan. Tanakatagtagariak. Marangrang kayon san, madam. Sorry, madam, Okay lang. Awan problema, Eloy. Amom ngay, madam. Nakitak ni Iloy apasaray sumrag iti siledyo na awan kayo ditoy. Aniya? Ne, amang ano mapanagdaldalos iti uneg. Saan, madam? Adda atap ko. Agsipsipot sa iti takawin na. Ha? Aniya? Addan sa talaga at atidug ti ima na, madam. Limod nga agtatakaw. Kanayon na nga ibaga na imot ka kano. Kan istrikto ka. Kat ibagbagak mo't asaan. Anasingpet ka. Ikalkalindagan ka kankwa na, madam. Kastaya. Wan, madam. Iso akabut-butang akadwa tikas kan ni Iloy. Madam, bilibak man iti panaglablaban ni Remy. Nagdalos ti labaan na. Naano sa manggalgal ka iti puraw akawas. Ay, kat mayatano kasta, Eloy. Ken, managbabay na talaga. Pati iti panangan. Nagbasit ti kankanon na. Ken pasaray masiputa ka sagsagay sayon na ni Papayo. Aya, nagsayaatan nga ay Eloy. Iso na laang ta. Nauli maglaunay. Yak amo no kasuron na kwento niya. Ta sana matagtagari. Baka kidi mo umuman iti kinangiwat ko, Saan mat siguro, Eloy? Aywan, madam. Agawid akmanan ayin tong day off ko. Sige, nawaya ka lata nga agawid. Total, day off mo mat. Daytoy, naala kong rilo ni madam. Nginginaan arilo daytoy. Adda pa'y pasurot na asingsing. Husto lang ti timing ko. Inranak iti panagawid ni Iloy. Tapno ni Iloy ti atapon ni madam ang nagtakaw. Remy, mapukpukaw ti rilo kan singsing ko. Ha? Ala, kung nagtupay kat madam, isulakit di Janosar ni Iloy ang nagawid. Aniya? Huwan, madam. Adda pa'y singsing nga inusar na. Anya? Talaga, husto ti atap ko, madam. Delikado akadwa ni Iloy. Sana mapagtalkan. Ada ka di cellphone number na kan ka? Alaak man, Remy? Ay, awan, madam. Agsusukat ngamin ti number na. Isadyak amo itan ti numero na. Hello, Remy. Apay ngay mawag ka? Iloy, di kan agsubli dito balay ti amo ta, taga-broad da kanon. Ha? Ne,
Nagkuna. Katisuda pumanawak matlaang dito yun. Madaman di pa nag-impake. Umay ko nga rodalaan dagiti kawis ko Ay na, siya kunti mga hala. Isabat kuntukan kan. Anya? Pagsabatan ta nga rod. I-text kunto. Sige, bye. Okay, bye. Ay, apay akas jay. Kilati pa nag-abroad da madam. Saan nakamapnak itimbagan ni Remy? Iso mapanak adagos ijibalay ti amo. Ne, ayan ti wallet ko. Awan matan dito bag ko. Adda amin ija ti kwarta kan ATM ko. Nangikak ngayon, na-misplace ko nga ta. Agore ka. Ayan tay jewelry box ko ngay. Awan matan dito'y. Ayan dan. Remy, ayan mo. Remy! Remy! Ayan mo! Ayan nga ta ni Remy. Papa, nakita yung kaditi babaunan? Jay bakla. Saan? Jay babae. Ni Remy. Ay, jay baboy. Pimanaw. Dakal jibag na. Pinapanaw ko. Tababoy nga main. Titaam to'y kinudot na. Ne, apa nagadutil lamay iti bakrang yo? Jay baboy Bastos na jay baboy. Ne, asino nga ta dayta? Mabitlaang, papa. Kita no asino dayta? Nasaya atay may kailoy. Ado ti damagak kan ka. Anya dayta, madam? Mapukpukaw nga mentirilo kan singsing ko. Kat sikat imbaga ni Remy anangala. What? Hala, saan napod no dayta, madam? Ayan na nga ni Remy aya. Apay nga asyak ti pabasulin na. Awan mo nalalak, madam. Ayan na ka di, madam. Awan nga rudan, jak masapulan. Rimwar ajak napuutan. Kan mapukpukaw ti wallet ko. Anya? Hala, di mo agabrod kayo, madam. Ha? Ne, nagkuna. Ni Remy, madam. Imawag kanyak. Imbaga na, jak ka no nagsubli dito. Taagabrod kayon. Anya? Ti awanan bain. No kasta, pakanana amin dagitoy. Madam, promise, awan innalalak arilo ken singsing. Isulakit di tinangalay ti wallet ko. Rumarak tay report ko tinapasamak. Ay, naibaglakit din ta nakataraya kadagos. Didak basta mapabasol. Tawan CCTV iji balay da madam. Mabalin kun ti mangirugi iti ni Kosyok. Adda checkpoint. Abi nga ta? Rumor kayo kano amin. Tanda ka no agtatakaw, nagkapoy di syudad. Ay sus, delikado. Siyak sa amo ti magbagadan. Ay, Jack Romar. Tumpa ka kiti tawa. Amang ano in-report ni madam iti pulisya tinapasamak. Ay, agpasimpliak. Dito'y, tumpa ka kung dito'y tawa. Tumaraya ko na. Hoy! Sumantag ka! Hoy! Kamatan niyo ang kakadwa! Kamatan dakon! Awanan kay tibain, Remy. Di ko na may tarayam tinaramid mo. Madam, sorry. Pagkawanan da ko nailawanak lang, madam. Anya, kamutin, Remy. Siyak pa iti pinabasol mo mo't nagtatakaw. Pagkawanan da ko kunamla na sino ka kasingputan. Ngamrino karmat gayam ti aramid mo. Ha! Ikarom iti pagbaludan ti naramid mo, Remy. Madam, pagkawanan da ko di dak ipabalod. Pangasiyo.